Hello, Tuni Kuki News and Vezose na bon chawin lim na hivin Tuni 25 August 2025 Monday ni ahitain pung hisab dung zuya chu ihin sewa ahin la Tuni hi Sunday zan pung khat hung thing ahitain hi ja chu 25 August 2025 ihin tewa hi Tunia hi topic tampi in say di wahin part hi hung sort lut mai thei a in gam chom thil so ho a patna I gam sungo inam sungo ba thil so ho jong hi tu a hi mi tampi a he thim lo kidim se na a hi lo le mi khen khat chun imit na iga mu a mi khat in social media thil khat a hin say a hi le ata ai tam ti a I ma cha khol to lo wa hi lunghang social media hi azat hung ji yeng loi jong hi kidim set kit a hi in hi za chu thil ho hi imu a I het ting le adi lo ham hi chi seileng a kilom dem hi chi seileng ka sei heal dem hi chi seileng ka sei khadem ti ho hi igelo ngai hi za chu social media a jong hi mo hun mo ham ta lo ding hi tia chong hi avel ki seya tu a hi Kuki chate hin thal si se a gal isat phat no hi tapoi lungthima chong hi gal isat no wa hlo mang cha a hi gal isat phat no hi tai huti lova thal I choi si o ki son pi wa hi le iboi kha de wa hi za chu pathin hote hi vin pathin thu to ki to a hi iti gal ka sa na thudi pa hi iti ka zo sa theidem ti pa hi igelo angai ti hi niau cha ka ga se in tuni ihung holim na deu hi a hi la muiwa Manipura apin na gam sunga ahung go ti hi mu a hi in hi chi chung chang nin seu hitin chule US in Venezuela hi chi gamjong hi attack ding agokit tai ti ho jong hi mo ahin ipiji ham ahi lo le ipiti ham ti ho hi he thim diwa hi chi jong hin seiwitin chule bangal hon jong promote sing meitei lipun leader pa cho he diwa hi in ama gi na government hi nga hi memorandum apelut no vin ahi theyai le hi chiwa hi adi hol do vin lang FIR bol homoven ti ho chan ge jong hi pangal hon governor Manipur governor pa hi nga hi thupi ina ananeivi ti ho jong hi mo ahi in hi chi ti lawa jong chu igam sungova thilso za chum ho jong in sei de wa hi mo apoi mo de hi chewa hi in ta do wa hi in chule tunia chu highway ya hi chitabang flag kitunga mi azat nen hi ta hi melong hon enoi siu hi ti khati ti hoi isei jiven imo lunghan lo de hi kana mi te ho hinge alang khana chu ivet na hi le tu a hi chi sentiment san lai ta hi chi to bang hong uma hi le chun alang khana flex thu a jong hi I chanam khana hong ki boi to hi ta in I lunghan deu cha ki he thieme ahin la thil ho hi het thiemo ngai hi ipizi a hi cho ki ta ham a hi lo le ipi lung tup ne ya I cho ki bol ham ti pa hi het thiemo ngai hi ti hi ka sei do no min het thiem na divin hin sei ho itin aban bana in sei su de wa hi ama sa pen in tu a hi US hon ipi bola Venezuela gam sunga hi hui ko tui kong ho telehen long ho tampi hi ahin to lut no ham ti ga sei hoiten hi chiwa hi Venezuela gamsung jong hi Trump in thu ahin pi a hi le attack pai jing dinga hi ki gong san ki ta ve ti a hi in alang khana chu US jong hin aza na hi thu aseya China ho umin Russia ho ki gong uvin Russia se pai ho China se pai ho chole Iran se pai ho na san ge jong hi US attack na dinga hi Venezuela gam sunga hi ahung ke tolu taweti ho chan ge jong hi US a kona hi
thu za chom ho hong ki thang ki ahin thil ho hi politics het thema current affair ho hi hoita izuya hi le hin business a hi lawa hi le ama gam phat chom na dinga politics bol ngen leader a hi ve ti pa hi hoita ki mu chen a hi in hi chi het thim na divin ga sei le hen masang laya chu ichi North America, South America ti a ki he a hi in. Ichi South America lang hi tu a hi America ki ti talo. Za chom tumbe a ki vai po va hi ta chu umova. US ho bo hi United States ti a hi ki he a hi tain. Adang cheng hi ama gama amin ki ko gam a hi tain. Mexico a hi in, a hi lo le Cuba a hi in. Hita chu su a anoi langai ga veleu chun hi chi vai Venezuela ichi gam hi a hin gam neu cha ai bo ve US to te dinga chu gam neu cha khat a hin la hi chu lai muna hi thau tam pi pot na mun khat zong a hi in a gam hi khang to hi zong le hi ta chu thawa hi hausa a hi ven aban kit na chu hi chi Venezuela a tu le tu a leader pau hi a hi le chun US in masanga zong anadem jing khat a hi in ti chu agam mi pi hon zong a leader pa hi adei po ve ti ho chan ge jong hi new so a hi a chang le anaki moji a hi in hi chiwa Venezuela leader pa hi tu a hi US ho hin a hin khel god kit ham ti jong hi politics loot kit hi chu hi chiwa hi Venezuela a leader pa hi agam mi hon jong adei po vin agam sunga hi drugs zinga hi akichi movin hi ta chu thau keu hi lowa hi drugs song hi nasata bolovin hi chize a chu agam hi I chan ham khana hi su a hlasam a hi tai ti ho chan ge hi mu a hi in hi za a chu US ho hin tu a hi drugs ho min mang cha a chu US gam sunga hi long ho galdo na tui kong ho hi ahin to lut no wa warship ti ho hi ahin to lut no wa hi chi Venezuela hi bona hi ding ti chu surround bolding hoita to chana agam sung hi attack bolding a hi to gon ani vi ti jong hi mo ai ni chawa jong hi ga veleu chun news so a hi imu de hin tramin order ahin pe ni le Pentagon na ko na hi Trump in thupi ahin nei ya hi le hi chi tu le tu a US in deployed a ball ho warship ho hi active ding hi ta chu submarine ho azat hi gal kap na long ho hi tampi a sol lut a hi ta in hi chi ho hi tu hapta chai ting hin Venezuela hi thung ding hi chi ho hin hoi ta ki got na nei diu Trump in thu a hin pi le a bonova attack bolding ti hi to gon anei ve ti ahin la America ho hi mingol hi kit povin ama ho hin tu a hi drugs a bolvin drugs a business a bol jeva hita chu US in hi chlai mun ho hi surround ke bola drugs bola kalbal bol ho business bol ho su mangna dinga to gon kine hi ti a hi tu a hi Venezuela kos ho tui khang lien ho a hi US warship ho ki gol pandinga a ki tol do ta ve ti ho jong hi mu a hi in US in mun tina hi tariff tax cha chom a bol ba na jong hi tu a hi Venezuela gam sunga thau ikicho kha diwam ti jong zat social media a Trump holim ho chu ingai a hi le chun ama ho gam sanga Venezuela in thau api do hi tam zodana he ong phana yang sit ja hi cho bol hi ti ho jong hi ga ki mu jab ji a hi in hi ja chu tu a hi US in Venezuela hi hoita a umova drugs a business bol ho mina hi a government a hial gotai ti ho chan ge hi mo a hi in alang khana chu US te hin thu a seva hi le China ho zong hi chiwa hi military base ho pivin Russia ho chan ge ya sa win hita chu hi chu sa wa hi le US a dinga zong hi I chan ham khana kichat na lien ta hong thai a hi in hi za chu US in pan kila a hi ti ho chan ge jong gi a seven a hin la tu le tu a Venezuela leader pa Nicolas hin
aphat chenga hi US warship ke ho gam sunga ahung ke to lut hi demna sangta ka bole hi chito banga dan di lo ta US in submarine za chom chom warship za chom chom ho ka gam ko mova deployed a bol ti chu ahin koi ho hi ke hon ka pom thei bouve ti a hi na sata dem na ho zong a phung doi ti zong hi mo ai kin na hi aban kit na chu hi chi Venezuela hi India in zong thau cho na anei a hi in US ki chip na hi veleuhan masanga US le India hoita relation anei lai wa chu India hin Iran a hi in Iraq a hi in hi cho azong hi thau tam pp an cho ji a hi ahin la US thupi na zala US to partner khat hi dung zuya chu US in sanction abol huma koiman thau cho theilo ding hi Iran gam sunga ati za chu India in zong hi chi Iran chu a thau cho hoi tu ni chan ge a angadi po in hi zong le a hlom cho a hi tai 10% a cho na chu 2% ta bang hi a cho a 8% ta bang hi adal ha hi tai hi ta chu adal ha Venezuela langle Russia gama hi tampi a cho a hin la tu a hi US te hin Russia gam sunga thau a cho ja hi India jong 50% hita chu tariff abol huma tax ala huma aban kit na Venezuela lang hi ima cha lo ahin la tu a hi Venezuela lang jong hi chi to banga hi ahin su boy kit na hi le chun India te target na to bang a hi lo le India te thau cho na ho zo si su boy na dinga jong hi to gon ani ham ti ho chan ge hi mu ahin adi se na so India gam sunga reliance he deu hen mukes hi ama ho family in house na azong aneyu ahi lawai le mi house pe na azong ke India gam sunga dinga how loya azong ke he ahin hi chi reliance hon jong aphat chinga hi chi gam sunga hi thau at aha cho pe no ahi in hi za chu tu a hi US in hi chi gam jong hi attack a ball ki got ki na India in thau a cho theilo na ding chan ge a hi to gon anei ham ti hi India journalist ho study dung zuya ama ho khol do dung zuya chu hi chi ho jong hi gin mo na lin ta hi ti pa chu het thim theina diwa ipi bola US in Venezuela ngita cho attack a ball go na warship ho ahin to lut jing ham ti ho het thim theina diwa chu yung gel che theinau hi chan chu hin tin tu hin Manipur gam sunga til so ho ga sai ki lawan hi chi Mr. Blow kiti pa jong hi ahung ham do ai le koi ma chan angai nom lo a hin chule mi ngai thei sei do lo ama thip na jing ki seya mi thi mo chan chan jing khat a hin hi za achu ama hin Facebook ho mangcha a hi pangal ho demna za chom chom ho ana sei a hin hi chi ji a chu tu chunga United Meitei Pangal Committee kiti UMPC kiti holoi hin hita chu demna sangta ana boluvin lekha ana jiwin memorandum tabanga hi Manipur governor pa hi lekha ana pilut nove ti ho jong hi mo ahi in hichito banga hi gam sunga galboy na ka promote singin thu hita hi asei jinga KKL kiti hon jong aphat chenga meitei le pangal ki boy na dinga hi tai thu alut jingowa hi le social a hi nasata boy na hung ding community khat ki ka boy na ahung ma hi le promote singin mo akipo ding hi hi za acho a hi the ai le thu hita adi lo ta thusei ho hi holdo win lang FIR bol khum win lang mando win a khoti lawa hi le community cheng khom ho ka boina lin ta hung lung ding hi ti a jong hi meitei pangal group ho hin nasata promote sing le KKL ho hi demna sangta anabol win governor pa hi ngai lekha na pilu nu vi ti jong hi mo ai kin ne hi aban ki na chu phat masa PUCL hon report anabol dan dung jewa chu
Manipur boy na hi chi hi meitei ho patdo ahi adi na Sanajaoba le meitei CM Biren Singh in ama ho kivendo na dinga ama ho private army arambai tengol ho asim do wa hitahi pan ala wa ama ho na to na ama hon masanga pa na plan an bolwa Kuki chate minority committee ho community ho tha chimit na dinga plan anagon ji wa tu chunga Manipur boy na hi ahi ti achu report anabol ahi ni china chunga hi Sanajaoba hi lunghang lheh zengin thusei ho jong hi ka veleuchon x mangcha x Twitter mangcha hi thu asaina ahi ti ahin la x Twitter a chu event nai la profile a chom ahin la hi chewa he a chom ahi ke ne hoi chi adi ham ti wang hi a ki hol do thei pon hi jong le amma mina hung ki so khatna chu event na hi le chun hichiwa PUCL hon report abol hi hoila ya kila wa hichita bang thu asei hom hichita bang thu asei ho hi adi ilongan asei vin bias ahi tichu one side base a thu asei wa hin a ground hoita ma wain ground report hoita hol to povin anop nop asei ve ti ahi lunghang ta thu sein tu le tu ahi Sanajaoba hi meitei pawa meitei hon asei na wa chu mei kong leo ahi tai ti ho chan ge a jong hi asei ve ti chu ni chiwa ko na hi mo ahi in tu le tu a jong hi nasata Sanajaoba hin PUCL ho chunga jong hi lunghan na nasata phongi ti ho jong hi mo ahi kin na hi aba na chu Manipur gamsung mama a Bisnupur district sunga hi class 9 student numei khat hi a video a viral ji in ama permission lalo hi la hi ta chu social media a video khat hi ahung viral in a hi le hi chi video viral ji a chu a in sunga he anaki khaili e ti a hi in hichi aki khaili na video clip khat ana viral je a hi joint committee khat aki form ki novin hichi ho chun tu a hi point ahung hlung ding 5th September ni ka a hi agang thei pe na hichiwa na tong ho hichiwa thil bol ho a video ana viral sa ho hin ki phone na ahin nei lo wa ahung ki mat do lo wa hi le hi chi sanga na sa zo a ki phin na hung ki nei ding hi ti a jong hi gi na government an bole ti jong hi mo ai kin ne hi chule Manipur gamsunga tu le tu a hi popular government form do na dinga hi meitei government ho jong hin pan na sata la wa PR la do theina ding te a hi to gon anei jing wa hi in hichina chunga hi mi khen khan in asaya hi le NPP ho jong apangu ve a hi la vai le khen khan in asai ki na hi le chun NPP hon support a ball po vi ti a hi in hichiwa hi NPP in support a ball lo a hi po in NPP hon thu phone a hin ball chu a hi le tu chunga parliament a ki ho na a BJP hon vote anagu na chung changa hi ama hon jong nasata hichi Manipur gamsunga NPP hon vote kala na pau hi ahile illegal migrant hon vote ahi wa hichi bana chu BJP hon vote hi anagu ji wa double a mi khanin double a hi ji a hi ke hon kalelo ahi in hiza aso ahi theyaila agang thei pena investigation bolding vote 2027 vote hi kit ka ahi ahi theyaile hi cho hi nisu tu pe venlang hoita a vote ki hi na ho hi nivet chil pe ven ti ahi thumna ahin nei wa hi bouve ti chu he team thei na diule he chen na dewa thudi pa chu iga se wa hi in aban kit na hi Amit sa in zong tu a hi a statement ho ahin khel dai ti hi chu PUCL hon report
kitchen ta ahin bol zo wa hi Amit sa jong hungza chakit ham ahi lola lunggel ahin khialin tu a Manipur gam kiboi na hi community khat hita chu kilung no mo ki vet da je a boy a hi pon chule religion je a hi boy a hi poi Hindu le Christian je a boy a hi poi hi chi court nin thu atan di lo le court nin hi chi Manipur gam sunga vai hop na anei je a hi chi wa bo chu hung ki boy a hi ti a jong hi Amit sa in a statement ho hi ana khial tai ti ho jong hi mo a hi ke ne na hi abana hi ga velo hen e ho nam sunga sayu hi tin nem nei hling nunga nem nei hling haukip aman jong relief kema a na chunga jong hi give up boldi lova hita chu gen theita relief kema khosa hi jong le ngaloi relief kema khosa hi jong le ama hin phat lem chang ve a ka gen thei ka satna hi che ho a hi keima thasam pungi pan kala be che ding hi ti a hi mis nem nei hling haukim hin pan anala a relief kema sunga jong hi I chan ham khana ha satna gen theina to jong le hita chu alle khasim na lang athiam zil na lang hi dal hadi lova hita chu pan asata in alla jingin a phat nei suna hi le khasim na jinga hi pan anala in hi le tu chunga chu pa chat ta in relief kema hi jong le net exam ho hi ahung lo thing towin hita chu ana pass tai ti chu mo hi in ama a kuna jong hi jildo thei tampi mai kana mete ho mi khen khat chun ilunggel wa hi ka in la ke hal hatan ka khola tapun tu a hi ke I ka ti ding hitam ti a hi a khen khat chu sit na langa chi a kham thei zat bola a hi lo le ipiham aphat lo na ding lang ngai to a na tong dim se na hi ta in relief ke ma ho chong a hin la ama hi iga vet ton diu le ki hil thei na khat no chu a hi le gen thei ha sat na ka na hi keidinga stepping stone ti chu keidinga kalson be na khat a hi ti a hi again thei a ha sat na hi ama dinga kitil khona la na sata pan la tu a hi gen thei jong lang phat khat le nop ka sa te ding hi ti a hi pan ahin la in hi le hi chi to banga hi lo thing thei a hi in tu ni a relief kema hon jong ka gen thei ka ha sai ti a hi a selanga kila lovin a phalanga kila o hitin I gen thei I ha san ho hi anop ma ahung kile thei ne ding zo a hi pan ela de wa hi ti pa chu nyeu cha tu chunga mis nem nei hling hau kip ama a kona jildo thei imu thei sunu in sayo hin tin aban kit na chu phat ma sa jong chu paite tribe council ho hin hita chu thupon ananei saw a hi in a hi theya hi le Kuki nam sunga ipikiloi khom na hi zong le paite ho thupi na het pi na nei lova hi kapun dumu niza pi hi ven ti a hi thupon ananei saw a hi in a hin la tu chunga chu Kuki student organization Silong KSO Silong hon freshers meet anaman na wa chu hi chi paite pon dum ho jong hi chi wa lim hoi imu di wa hi ni chi Kuki tribe sunga Kuki nation sunga tribe zo se sub tribe ho pon zo se chu kila khoma hita hi anaki mangpi a hin la ama ho hin kei ho het pi na lova hi paite pondum hi niza pi hi venti a jong hi masanga jong warning anabol wa het sa an ho jong anabol a hi in a hin la tu chungai KSO Silong hon anaja ki ji wa chu ama wain thu phun a hin nei ki no vin masanga jong anaki het sa a hi ta in tu a jong hi I ma cha na sa lo hi la hi chi to bang na bol hi avela nehin bol ki no wa hi le legal action kilading a hi tai ti a jong hi het sa na hin bol ve ti a hin a hi the ai le hi chi to bang ho hi complain ding dol jong a hi po in hi jong le min a thanei na
ahi lawai le ama pondum ahin ama tribe pondum khat hi ta chu thupi na ahin ne ya hi le ahi the ya hi le ikito thei ne diwa chu iza dawa phaham ahi lo le nang jong kuki nam sunga tribe khat nahi in hi za cho hi chi to bang hi na kham thei lo ding hi ti wa hi jong le lam kai ho hin ikimu pi wa hoi tai ki ho to wa hi ta chu ki phat sa na ini wa hi le za mo hi poi a hin la min hi ta chu thu so a hin bol nunga iza te te jong hi thil pha a hi poi ti jong hi het thei ne de wa iga phone ki no hin tin aban ki na hi ga velohen any Kuki tribe council hon kilol na ananei now date 22 ni achu meeting anato home meeting any Kuki tribe council consultative meeting ananei na wa anakilol na ho ahinta do win hichiwa kilol na anei na ho hi neocha an sim do lewhen amun hi ahile en mol hoi muna he ananei wa 22 August 2025 ma ananei wa hi in pung som la khana pana hi anakipan na wa hi ta chu hi chi to bang resolution ho hi ananei wa hi in chole hi chi phungol representative ho hi ahi le chun NBCC in P ahi in aban le chonghang union ahi in aban le dongal in P ahi in guite phungpi organization ahi in haukip people council ahi in hangmi union ahi in chole hongsai in P headquarter ahi in aban ken ahi LIK SPO TPO AKTYOT ahi in hichi som ho se hi anapangova hita chu kilol na khat anane wa hin point khat na ama hon ahin pi o he ahil pastor hemin lun khong sai in pathin thu a lam kai tha kilhen be ho kitip na le tau pi na amang in pu hol khumang haukip vice chairman le pu NJ hauneu baite joint secretary in meeting chairman le recording secretary chair alhon to hlon in meeting akipan tai ti ahi in ani na ama hon thulu na resolution abol na wa hi ahi le tribe candidate tribe certificate la phat ting le application form fill up bolding chule angai cha documents anoya vetsa na kipi ho thingse na pi lut khom ding ahi ti hi ahi in akhat na cha hi le tribe any Kuki tribe certificate khat hi in abana chu application form hintin athum na ahi Aadhaar card ahi lawai le voter card ahi lawai le driving license bank passbook ti ho khat pen xerox bolding ti hi ahi in ali na ahi le photocopy ni nga in tin aban le anga na ahi VA akon NOC hiding ti chu village authority akona acknowledgement ahi lawai le het pi na NOC la ding ti hi ahi in angai cha ho su tup lova reject achi ting mi ngo a gamtin sei loading ahi ti pa hi resolution ni na a sei wa hi in athum na ahi schedule caste schedule tribe modification government of India in policy to gon anei dung zui a phungul lamkai president general secretary le phung upa angai cha dung zui a agang thei lama to khom ding phatsa ahi ti hi ahi in alina ahi le census operation of India 2027 thu a phungul lamkai ni le zut lamkai thum agoma phungul khatna mi nga chi census format review revise ti chu census ahong teng le hi cho chu vet khom na ti dan ahi in kimu phat le meeting neiding in phatsa ahi ti hi ahi kinin anga na ahi le any Kuki tribe council fund phungul khatna sang som to ding
sang som chi 5 September 2025 sunga pi lut chi dingin phatsa hi aji chu sumlut na ding atam tai avet sa na in any Kuki tribe council sang som nga AKTYO a sang som ni KZC a sang som thum agup na hi a hi le sumpi lut na ding pu hol khongam haukip vice chairman GP number hol pe kit novin asagi na a hi le pu on kho pau haukip in any Kuki tribe council office nei lo a kho dan holim na anei to thon in pu solet lungdim chief of en mol hoi in any Kuki tribe council office nei lo pu nat na ji in alem chang room khat highway nai vel a gon pi thading in thading thei hiding in phondo na anei tai ti a hin ama hin pu solet lungdim hin highway nai dunga hi ama ho office hi khat angai to dinga pi a hi ti a hi in izi chun any Kuki tribe council in ke pa thu a ki phong in chule office room ding in nei pa le lam kai hon anavet to divin ngan si a hi tai ti a chu sevin aban ke na hi pu seiza tong to thang advisor any Kuki tribe council in phat khum kha na taw na mang in meeting akchai tai ti a hi chi ho si chu any Kuki tribe council hon kilol na ananei now meeting ananei na wa thulu na ho chu a hi ti a hi in aban ke na hi ga velo hen birin sing audio lik chung chang a hi ki ta in hi chi hi Supreme Court in 25 ting le hin thu sei khom ding ti a hi ki ta in a hoti ai le chun tu ni a hi a sei pat ki deu a hi ta in hi chi hi avei khat na a hi po in vel izan ham khat ki sei a hi ta in a hin la Supreme Court hin na sa lo thu cha chom hi sei a hi ta chu postpone anabol jing a hi ta ji a chu ko tu hon tu chunga hi chi chung changa hi highlight a hin bol ke novin Supreme Court hi nga hi agang theilam pe na hi chi hi ni sei chet pi ovin tu chung hi nahin la thailo dio hi ti a hi warning chan ge a jong a bol ve ti a hi hi chi wa ama hon a sei chu a hi le hi chi tape record hi through lab forensic science service hon 93% ama hon test abolwa 93% proof abolu hi chi hi biren sing voice a hinge nai ama kamchang nge a se hi ama onge hi ti hi proof abola hi ta in ipi bola tu ni chan ge Supreme Court in hi ta hi na lep le ham ti a jong hi don but na anabol vin hi chi tep chung chang a hi lo le hi chi court na ki he na hi chi case hi iti ichan ge ni koi pi de ham ipi bola tu ni chan ge ya hi driver ho gen thei na hi ni het pi lo ham tu ni chan ge ya ipi bola sei hla lo wa na koi jing ham a hi the ya hi le tu chung hi a chai na hi sa vin lang hi chi hi nei sei chit pi vin hi chi ke ho dinga problem len ta ai tai ti a jong chu ko tu hon het sa na ana bol lo vi ti chu mo ai kin ne hi abana hi moiwa ahung na ding chung chang ho ga sei ki tau tin tu chunga flag ki mo ho jong chu het so ke oi hi chi flag ki ta ho hi ipg am tel moiwa hin kapin nagam ka hung vil ha ding hi ti za chu moiwa in lampi a hin zo na hi le hi chi wa jong ke ho na ga ho cheng vi ti chu vet sa na ding to banga chu lampi ho a hi ama ho chen na a milong ho chen na zo si a hi ama ho flex chu ata a hi ni za chu he thiam angai hi chi wa hi ama hon ke ho gam hi chi a hi ho chi a hi ti zong leo ei hon I thu mo le
tu chunga itu pau imu tiang ole hi cho chu adei dia abol thelo na diu lampi hung thau thau ding hi ahin la tu a ilung neuwa hi cho je a chu boina isimu wa hi le ei ho ki pal na zo hung hi ding hi ti pai ke sei do no min chule tu chunga muiwa in agam sung ahin vil ha na dinga hi masanga o ibobi sing ana pan la ya chu I chan ham khana ma hin ana tina hi chi to bang thing noi Manipur ke na dinga to ogon ana nei ho kagam sunga kilu sa apon de ti a chu ana kham ahin la hi chi wa hi tu chunga Manipur gam sunga leader ho hin ana phal pi tawi ti ho jong hi mo ahin chi wa jong hi ga veleuchen NSCNIM leader moiwa ukura ahung na dinga hi amazong ate lang mano a hitain athi kon a hitain hize a chu itiam khana min ape nagam amu a hi le meite hon ka phalovi ti a hi joy kumar president ama hin phalna anapi I ti ho jong hi mu a hi in hi chikeu cha hi poin moiwa hi masanga patna meite ho to jong hin anaki thu job jing hoi ipg enam tile muiwa hin mei te thing noi ho hin aphat chenga Indian sepai ho akap jing ahi in aman jong hi ta chu Indian government asu boy jing ahi za chu amawa anaki to ahi in aban le hichi Sanajaoba hi tu a arambai tengol ho ahin phu thu ahi in arambai tengol ho aphu masanga chu thing noi ho to khut job ma ama ho thing noi ho jong ki to lo ahin la ama group ho chu anapan pi a ni ta chu NACN ho to hin anaki go PG ahi in hi jong le tu hi chi ama group ho chun tu a hi ama hi adal ha kit phanwa hi ta chu birin to hung ki tho ho ma rambai tengol ho hi atum be a ahin ki siam do ki da hi in hi je a chu tu ni a isei now PUCL hon jong nasata report ahin bolwa hichi arambai tengol ho hi Sanajaoba private army ahive private terrorist ahi ti achu phone do na ahin nei pi ahile I chan ham khana ama jong hi lunghang ahi in hi chi je achu tu chunga jong hi moi wa hin Sanajaoba ho alit laita arambai tengol hon thu anei laita ahile kilut theitan te ti achu to go ne a hi hung ki go a hi na hung ki go na chu milong khu ho zo se a hi tu a hi NSN flag ho hi ahin ta ole hi chi lai lei ho a welcome ti seiding ham hi chi pos ho a jong chu ahin ta kha ole hi chi chu ei hon ke ho gam hi ke ho district sunga hi chi to banga ta vi ti a chu ilung han no hi lung han na dinga hi po in ama hung sunga aga amu theina dinga bo chu ata wa hi in hi za chu ama ho jong anop je wa ta wa hi po in a leader khan wa hung dinga hi le chun ke ho jong hi che wa hi ka umu vi ti ki het na dinga chu a koi a hi in ahin la ei hon gam tum I mu wa hi che ho chu hoi ta boundary in sim ting ole ala do tho tho de wa anop ada chu hi che ho ta bang chu kinung bo lo ding hi ti pa hi I het thiem mo wa I lunggel pau hi I khai hi zep mo wa pan ila deu hitta flag ata ho mai mei ja hi ilung neu deu a hi poi ti pa chu kana mi te hon e het thim na diwa tu ni a yong gil chen wa hi in e het thim ta deu ka ta sanin tu ni Kuki news ve a hi chi hin ngai la ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen